Ache memo akwa Badwam TV Badwam Sunie ene de mesre se obefre me na najo animonyamba a odi kan esanse Ghana month mu ene yewure enti Ghana ya fade ye duane die ye nwomoto ekwan fa so ye niema ye din ya eye ye fe ya de bia ye de ahokeka ene ye nigye bono eno ne ye de frɛ ye ho enti ene me de na najo animonyamba a odi kan menya mema bienu wo menchen na ene na mehu me smoothness level omo ma tie ena mema bra ne mienu mi bonkum ni difa wo mo so aye krado me nkomo o makwa ba na me mu se din enchia ene enei mantem kra wo mu gina mu ema wo mo se din kwa me hu de me bo menim se dada ne ye o man ne ena dada ne ye CJ Chief Jerry Force baba me nkomo na me hwe de din a ye de frɛ wo mo me mo makwa ba mpanifo yeah Alhaji Mustafa Rahim Lafia lo Alhaji Mustafa Rahim ina babanka baba ya te kasuwa zo karbiya binci to nagode bibiya be kama wai kada Ghana month bibiya obefa obedi we Ghana bibiya bididi ya obesha Ghana tadi obedi Ghana di bibiya be fine kakra ti Alhaji Mustafa Rahim okay Alhaji Mustafa Rahim na udina Mustafa Rahim na se chese Mustafa no ala nshishe mu no edi mako 99 won fa so pa no no Rahim no die e asomdwe ti Ghana benya asomdwe okay Ghana manti asomdwe okay election time asomdwe victory time asomdwe diobewe asomdwe bibia na mekwazo wow Alhaji Mustafa Rahim okay so open so pronounce na oye kremoni papa na so oye muslimini na ofre TV man Rahim senya Rahim se de ra nye senya ra Rahim chesi wa bodini ye mame ko payini so mi ami nim se ye frɛ CJ but enne no ye di brasesa nana piao me de hye nana hema ho ye de enne no me ye achema chance de hye okay me da sebre jeni kenten achema chance fo nyina me chiechia wo mo na nana hema onim se wo manfo a wo mo wire firi wo mamane no wo mamamre no wo mo ti se dua se bi eni hini enti Ghana month yi mu no ya de esi en so sane Adom TV afie twa mu ye no afie so yaba ya be kyerɛkyerɛ Ghana ye nuane ya fade ya bakosem ya mamre ne ya mane a kemia ye se ye ya to atwene na afie ya de brontia na pa hu yan a na hu se na mafa me hu ya da sebre jeni kente ma obibia ache mo obibia akwaba da sebre jeni kente piao achem na mine kwa brasante Alhaji Mustafa Rahim onti ase anapei nse no homete ohumia na no homete onti ase na mafa no ho no abranti ase we are go anyway ya maso mene Alhaji e betofo because na se bran kwa na woni e de todwom e was set so da se bran na emma eye wani kan ye wani gisa wo ye Ghana na ma me da se Ghana fo ya mamre ne amane no edanso se bi adwuma me yi machini ya mamre ne amane afasha ahodo me di akire na bebi abekobia no obia wo bibi soromko a ema ne danso ebetimi ay na duane a wodie ebetimi ay ne kasa a woka ebetimi ay na fade na tade a wo hye ne ema me hofo wa musa me ye Ghana ni eni se asomdwa ye wo man ayade a je se ibu ye toto na sekura Ghana asomdwe wa ha nkenka ye dura bato afise ba na ase ehu enso ye ba ko wie no na bibia ya asomdwe enti ya asomdwa Nyankopon de akyɛyen na fei odumankoma akyɛde ahodoɔ wambo ya brokra amesika akɔ amaye timba amaye woyel amaye niema bebre ya enunti ama Ghana ukọ bebia obefa wiase bebia no Ghana ye danso anahima me da se pa da se bre Jenin kenten me da se thank you ma member Alhaji ho kenten ye kuruba ko
Techimai. I know you contain. Techima de ne contain. And opinion you contain. Yeah, the spelling in between your pet. Between an address so. Yes, make cassette. Okay. In Pendudona ni pa kasa. Ebia contain a dance say contain. Yes. Baby ana spelling I have pet. Na so wo gba, wo so hu so ya e wo mu. That said the enkwada abrim na ye ko enkremofo ye ko eye uriyo ne eye shaka minkum diwa ba bushia but enye ono asem na ke. Okay. Ye ka Ghana. Okay. Nti Alhaji Mustafa Rahim e de na emma wani je se wo ye Ghana. Allahu Akbar. Sami pepe ni metima ko warenzi mani. Se ye ware ye hu sa no. Nti ekowie na shunwi na ye kana. Ye ware ye hu sa. Obo na me pepe ni makopi wonzima. Obo na nzimani nso akopi wo Asante. Na obo na framante ni nso aba be wurem fi mante bate. Let's o man na chichira ba. Yes. The man down so ma the bribiada me home ya metimi home ne se Ghana ya shunwie mai se manfra nyina ya kansi ani ani nyina de aduane egu port baakum ani nyina yedi ne kakra the Ghana de ultimate the intia me ye proud se me Ghana ni no ani ashunwie shunko a ye wo ayo my Ghana Alhaji Mustafa Rahim enono Rahim enono manko makaranta da nti fache me o makaranta kra de ne ye be call digital because ana mu kasi bia nyoma ye koso no munim de koso ja mu kasa bebre fa makaranta is the basics of Arabic kasa no yes na amount tie muslimi ni hihye mu no na fe u ba bontin a u di nkomo a wati me di nkomo ni ye nti bia similai ni sana me church mu nyina abra ye koso kakasa mako aduoso no okay dagomba dagare eye nyina me kekane nyina yes jene no kra no de be mana ye de se wuni bia obafri bia no de ma ohoahoa ho se ye Ghana ni no o kasa me okay so we dagare ni kokombani mamprusi ni we frafrani obi bia wati we kusasi ni that is why yeah thank you we atimuni we fantini we gomuani we ahonani that's it thank you di aduane bia se satroga se ye satroga satroga debi sana aduane be kwamra unu satroga sire mu de me pe o mo no bibia da mo mani pada pada de me pe o mo wa tira de pe na tunim satroga debi ana hete nidine hona mse satroga ne se die go kra betima satroga yeah is asma me ka do we no film dawa unim dawa binim dawa what dawa na unim dawa na de jollof for de kra no binim dawa it me kasa bebre me pese me kasa bebre ndi we no kira o se wa unim bia na tie na hwe if the nyoma be koso anopa we wa hanum se wa be unza na nakura enam na so ojira sei na o benkum na o nifa na o nim sei ya o kasa bibi chiro wa sekire so hia me Alhaji Mustafa Arrahim nam ye simlai la ilaha illallah no se enyoma bi e be bobo system no ti enya djuma ketwa ne ne no ti se o gibre na o hwetie na o ti ase na afio so akonya ne ba se ka kire de nti ahohoa ho ba bia wo bia wo amano ne se wo hefa de nti a otimi hoahoa ho so ati se me Alhaji Rahim me Ghana ni mapa na eye me deye ma hoahoa se me Ghana ni fi se asumdue den tutu na jeje mu ye wo bi wo man timi me de no me Ghana ni na me hoahoa mo se me Ghana ni e fi se ya asumdue no ya ntutu na se ya ntutu na se sa oyima wadaro me da se enti ene na ebebie akwanya no watum na wafre bebi a wo bia wo ye Ghana ni nko ade se watu kwan kura bepiem wo mayi mu na yesu ni ye ban ni amamre ni amane bi ye wo fe na aposo obo ya baso wo ho a wo betumi afre 03022117001 03022117002 enne ye nya politics ye wura Ghana month mu ade ma wo ye proud sa wo ye Ghana ni ade mu woni je sa wo ye Ghana ni ade a wudu ba bia wo de hwahwa wo ho watu kwa ko bi ma so kwa aka sa wo ye Ghana ni de na wo kafa sa Ghana for de
so what is akasa de bia ene ye beche na hima ye kana alaji ka ye nnuane yes nnuane ni bebre ho no ma kemi an se eya ayira ukọ nkurase a uhu ye nnuane bia kan tete no na yedie ene se nnuane ni nyina bankanto ogo sa nnuane ni nyina no eya ayira mekọ nzimamem na mkohunu acheke ya enso sa nnuane ni nyina enti sa abusumi on the occasion of Ghana ye di fie aduosi anson Ghana man ye beda sa nyema ni nyina edi akire ya hwefo na nnuane no asa nso akaka ye ho na be ya na ewo fie kura betimi ayi sa nnuane tete nnuane no bi na wonso atimi adie mo se Ghana ye wa de ye kan wo ka bibi te se akanche akuro bi ni maduane ho memisha no ne ewo aduane bi na ye sim pepa na ye frɛ ne nchokode menyine ye menhu bi da enti no mfrɛ me Angela nchokode efise ye aduane bi ayese nkanfo no ayese yi aduane ayese menkan ya ekuro emu ode pa na ye wode enwono wo ho saa nkanfo no wudi ate se emu onwono enne se enwene bi ni ho akanchie ebi wakora akokọ ya abrabrusu eno wan ye de ya akanchie no uchi ya ho ne ma opebode ha ba watete egu mu watete no wanno a enti wo hwane ne se de wo hwane dokono no enne se aduane ne wei de nima ya spices yankase ekro maduade menke waso butia de menke utu ade esoso no wo de ato mu wi a wo hwa ho no wo chi wo momoni kakra dem wo je na hahan kakra dem ene ye frɛ no go edna mu minimu age so de nsuo na wo de apia no ene se anuane no ye ya ato agu menya me first caller e wa ahoma no so me nkɔ no ho na afi nkɔmɔ twetwe nu nyina no emfrase me da se ne wa bi ahoma no ano ama me wo din ni baby akasa free. Oh, when Timmy and Yina so Busia bet to me a fre 030-221-1701, 030-221-1702, 030-221-1703, 030-221-1704. Ube to me a fre a dear Nema Ghana, Uya Ghana near your fe, a yawa hua, and ne afadi dear Namo Kai. E dia na ambo afie amamra ne amane ebei e de san kokofa ebeboa ye ni nyina ye ajiwa futuo 1 month edi animi mu a kopem se Ghana month be end ne de ewura Easter mu ne de se ya na abehu ye ebi be ye alaji amawo ebi be ye efu amawo ebi be ye haji amawo ebi su be ye akani ebi be ye fantini kofi poku memoache o ka se free hen ye o ka jo be ka se free kokko ni road e dia na mu ani gisa wo ye Ghana ni ye ni di kan da Nina Masi, many of my America Brass and Jenny, Gary. The one many years in your gun, and he said, Body can't be. Gun Hank Sanson, Jacob Anton. You can say a Christopher, a man, a barco. The man said, could be now. The castle could be to cock baby. I'm missing from Miss Fratchim or Danke canoe with the hawk one man. Number second in here, your penfos will be as well as will be the woman. Obi ni obi ahwe be mo bua boni dia dia e betwa so etiba mi ni dike se pa ni se be ga ni se asodwie e bo le memu a etoko ba bia ba e da match libre yes ya da se pa ma me fa kofi ma che o ka se free hen mo nyina atihia pa me ka se fi eye kede yenti o yo ade a me so eye me fe eye Ghana for ya fade o sha se ya man mu no wa se ya hu sonson ya eda eye krabufo entem o hu sonson ya eda akanfo entem ye nyina ya fade ni nyina o hwe oman hina o gina ho ene anope ya ene wodi alhaji ene wo tu eye batakari ama ne ho ayese ya wa regie mu ene okwan fa so a ya ni nipa kasa Nina abia ehwe ama empuntu so ayade akoso ewo nipa abrabom mama o hye ho ketu bi ni tu kwan ewo London na mi fi Winners Triangle efa Waterloo nikodu be bi no train mu na abomma na me sorry say abrowa bi entena se optena si ye na ye si former penodi kan edimika bai obedu ya penohe yenim are you Ghanaians na yes yes Ghana Kekos, no, yes. I say yes, Ghana for and more entities, yeah, papa, Emma, Omo, and you say, Sir Uber, sorry, Ama, Openia, day. After I say, and Yama, a boa, Emma, and so, yeah, a diary, Apple for the day, a daddy. Young Kayan and I home, Yamayan and I home, official. Medase, Alhaji.
on said dem ka so akopi obi man so na die na okoti wo ho ebi ni o next call aba ene den ka say well ma wachi na boko de oh ni akwabna salam alaikum me de modru sa hwemamu e western north of Ghana amaye kwabna sante pa choko wasem so yo me magana fo nyina afihapa na me mo bia mo ene adwuma pa enkanka Adom TV the pioneers of Ghana media it is a do that say na say kaka ye na nanom ye ya ba media mo e say kai mo and the TV stations nyina mo omna na ne omma me ene Adom TV na oma hene kwabna sanse ne okiri na so me ti amna bonim ne am fe e wo Ghana ha yesom religious bodies Muslims, Christians and tradition the way nyina yesikimi kabom enkanga say blue occasions bia ye nyina ye kabom ne tie ho ase ne timi makwan say o ye be ye program na Christopher ni ka me bompa ye mbo wi ase krabofo so mo de na afi na nanum so megunsa the way you be see a carbon ya jini nyina tum se nyame ba ko ne yeso ne nyina so yedi pa ba ko no eno na me febro so a me sre Ghana fo nyina se ye be ma na tra ho ne ahyemu kena na ye de akoya nim e mo bi bia fihia pa afin committee ye alaji wa ka sempa wo osoma hodo ne kwan a ye nyina ye trase nkabo mu asomdwe mu sene a wo kan enei wo hwe amanyukwa hodo wa Ghana ha kese no kra akandifo no baako eye muslimini baako nso so eye kristoni a wo mu nyina no mo hwe so mbe ya bedi akira hodo a wanye kristoni a be muslimini ene vice president ko ba bia okwa kristofo ma anado so ko muslimini fo enti sa nkabo mu no eboa ema asomdwe wo man mu ye kan nyina ne ka se bosumi wo nyina no e Ghana bosumi nyese ye ka se Ghana bosumi match ntino ye trashe match na eni bibia ye bia ofa Ghana ho brand ye born from January if I shall say January and ye person di we December na de esimu kinana say ye kai woni say sa bosumi we no Ghana esu ni ban bia ya to atwene ye papa ye no kredi ye ho brase ye dwumaden ye duane die ye ntade shem ye kasai mu nipa kita wodi bibia ye bia no ye sa kaka ye because ye nipa de otwa sare bibia dada hu se bia na chi no chia na echi tie kona na ye se da bi ye duane die na ne de mrofu nu ana na be take over ye sanko ye chi nyen kwese ba kan fu benye be dia ye be yanwa ye be nya brevre ye be nya koto ye be nya we dia na ye free open aba ya kwan e fa so e fa ye ho ene wa ho ya ya ho siesie ye hu ye re ye fie ho beka se ya amanonefo je wa hye de Chelsea ye Ghana fo ya sa kaka yo se da bi ye Ghana fo e free bibrema ye wo ya hye so de me Chelsea ye Ghana fo ye sanko ne enko ye chi wo ba hwa na ne mo na go za kwada bi oni panyimu bi kasa say ai Ghana ni akwada na kasa say ene bo kasa fidi ahodo so bo na we ye sema ahodo akane no na nka kokuom ne ye kan no ene bam ye we ye fie ni mo edwe ti ene wo be hu kura no kane na sofo a wo de animonyam ni buo ni ani die ma no ono so na montuo ni ni ye bia wo tu no ubusa wo say ndi Ghana sofo ya na ye ni hotoso mo omu nya nti eye nkaka ye ye tititi ye wo say busumi ni o ye Ghana fo ye we ye fie hu busumi ni o busumi ni o na so de se kuyen bega na nyina ya wo ye ma na mano ye yero machi akwenti kasa kura ye kano se me ya ngurani se me ye frafrani se me ya akani na me ye dagombani se me daga brofo nkwa ne ka ofio brofo so ye ka ofio so no ye obi kasa iti ye yera ye chira kwan answer Ghana for identity ye yera ye chira kwan de obatia ne se din ye de Chantel Diandra Minerva den Mercedes iti no na wo bo odin kwa na ofere yes bo ne chira kwan kra yera iti ne se me ya ngurani kra na me kosuku na me dini di apokavia because do school one me year free na me the apo let's say the best in that show you careful because the moment onipa bia na so man bia no emu nipa no enye gidie se sa kro we na me free so I'm proud to be a Ghanaian yes na problem kese pa na ba ti busumi we no eyanka ye kese nya di si so ama
babosumi ni nyina mu ba ko makodu mi no ugusu ye Ghana ni a obo am se Ghana ni suade hu no be koso ba enedie Ghana for a mo ye nyuma hodo nyina Ghana for mutu ana ma hodo nyina ye kai wo se e mawre fida continue to be a Ghanaian ye ni Ghana o baby biara fortunately for you ye wo Ghana yes fortunately no unfortunately fortunately for you ye wo Ghana Ghana ya sundwe mai mo ni ngi so ye Ghana ni aha na Ghana e papa ankasa yeah that's brefa bi kan ho kwamna ade ba ku bi a kane na ye mufra no se wono papa te ho ana mo te asaso me friend ho no mo te asaso na ohofo ba amunum ho no ano wo sore enso nei ohofo aba no na mufra no mo te ho say mpanifo me nu di nkomo na kane no odu anu betum waso kurante yes no no waso mpu enso nei mpanifo me nu di nkomo na abofra te ho no no so ye ho so saa su ni ban no ayira ya enei niam da ni nti no ase ya to bibia agum na amofra no sebe ni omo pe na wo ye tia na kane ya wofo etia yen no ene amofra ya ni kura wo de behwe wo soro ahwe wo fo wo de awura dem na kwadati enibo ni awo kwa bebe wo ma ya yo fo fa so de tian oba hyew ani kanchi bi wa be hu se ese me steady na wo hwe na kora onima de ko ohun iti sane mani nyina no busumi se na alaji na oka no ye ba be kaka ye ho se ye Ghana fo ya mamre ne ya mane ototwene a na wa yira kora nti nsem ene nkomo bi ana ye di ntetiye ni nyina no busumi ye be ka no makoma na fe ye de amayahwefo e wo Ghana month ebusia na kai se ya ne ye be kɔ no okɔpem busumi no awie ye awie no se ye wura Easter ni mu a no nti wonim sa Adom TV ya na wo se wo ne ye ko because in fact se wo ne ya ankwa na che se wayira obeka kiri ye gina wa de kwawu wuram na se ba bia wu amaye na ye nkɔhwɛ yankasa nsɛntrɔfo wɔ multimedia fidwem ha sei ya bakosɛm bi ya ye ho nsɛm bebia ye firi ye nchi ene sɛ de ya fade yɛte no ebi wɔ ahoma so a ye nkɔhwɛ mra na ebrepa mu so no band bɛba na yankasa ya bibrem Ghana nwomo no wo mo kwampa band o ma bɛbɔ sɛ wo kai on the ene wo mo fidwem ha no mo bɛbɔ dwom ne ade ama ye kama bansa na no ye nhwe ye nuanom nsɛntrɔfo e no mo ye adwuma no wo mo abakosɛm bi